أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في الجنة، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليانك يكالي في غاري براتوتك. قال الله تبارك وتعالى: ربي نلتيك نجا وذكر بالقرآن. قرآن خنان كرسي، قرآن خنان يادا تشيسي. من يخاف، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نمك إتآتك يسان صداتوف قرآنك يخنان كرسي جا ربي سبحانه وتعالى. قرآنا في حديث رسولات قبل إسني أفي نافي سنين اللي ورياس كيسا واللي جرتن كان درة ولين بيتا تري يروم كيس ربي سبحانه وتعالى والنبرسيسي ماتي تكون قريج. فلله الحمد والمنة. أرى أكا أبليسا درن، أكا أبليتي درن، ولفرفن، ولفيادوين، ولفلقبسن، ولفليتن كامنا. مالف رقم ربي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين، فكين مؤمنا في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. فكين نما مؤمنا والجالتشو خيست، ولفرحمتشو خيست، والمرفتشو خيست. أكا قامة كوتي جا رسول عليه الصلاة والسلام: إذا اشتكى عدو هم نتكو كان في الأكبسة كامرة تداعى له سائر الجسد. حفتين قاما قبتاتو متى يوصل قبه قبني خيوم داي. حفتوان قاما خيخون هندنو ندكبستاجي ليدا في قاطراب لجي رسول عليه الصلاة والسلام. كنافي واني كانت نتي ولفنانو فيس دبوب بليانك يا خاخرة. الرول الفيان، الرول الكرسينا، برمو يا غلطاتي مالي، برغو يا دلغاتي ميتي. ميتيكو دنيا تنخيستين سيدي بيسا. قلبيتي جتشقية برا في قلب الرخاي. ربي خيان كجيل أكا ربين جتشانا ندبت كيستي إساف جئي أكان كل ليسو. أكا لبوتي يلي فيدي اسم فيد. ربي خيان خدا أبلي سخية أبلي تيتي. دبي جبدون قبل إيب في الرسيف. ميغا دلالي نمني قلبيك أبو، نمني عقليك أبو، واني فهم جئتي يادا. ربي يروه الدو ورا أقليك أبوف قرصة، ورا قدل اللالوف. اتهم ربي سبحانه وتعالى ميلالي دنياتنا كيست ربي سبحانه وتعالى
ilma namaa kana ni uume Rabbi. Kan baadiyyaa keessatti uume, kaan immoo magaalaa keessatti uume. kaan immoo Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa shayxaana isaaf godhe, kaan immoo malaayikaa isaaf godhe Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Ilma namaa kana hundaa'u Rabbiin hojii isaanii adda adda godhe. Gad ilaali yoo qalbii qabaatte. Kaan gabareedha, kaan hojjetaa mootummaati, kaan listiroodha, kaan barsiisaadha, kaan immoo gartee hojjetaa namaati. Namuutu hojiin isaa adda adda. Kaan bahararra deemeeti riskii isaa barbaada. Hojiin ilma namaa kun hundinuu adda addaati. Kaan Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ni jabeessa, kaan immoo ni laaffisa, kaan immoo ni razaqa, kaan immoo ni hiyyeessa Rabbi, kaan immoo hidhaa kaaya, kaan immoo Rabbiin humna kennee fi humnaan jiraata. Kaan ni dhukkubsa, kaan ni fayyisa, kaan ni jiraachisa, kaan ni ajjeesa. Amrii kana hundaa'uu kan dabbaru eenyu? Eenyumee? Kan uumu eenyume? Kabarraa fi bahara uume eenyume? Uumaa isaa dachii fi samii tana keessa ka jiru ka uume eenyu? Yeroo takka ganna, yeroo takka bona, yeroo takka jiidha, yeroo takka goggoga, yeroo takka immoo quufa, yeroo takka immoo beela, yeroo takka qabbana, yeroo takka owwa, yeroo takka rooba, yeroo takka gartee lafti kokkoytu. Qilleensi yeroo takka gartee bubbee qaba, yeroo takka immoo qilleensa bareedaa, yeroo takka immoo qabbana baradoo if keessaa qaba. Subhaana al-Adiid al-Qaadir. Eenyu dila kana hundaa'u, haala kana hundaa'u hojjeta? Nam tokko hin jiru. Allahu alladhii khalaqakum laa khaaliqa illa Allah. Nam tokkolleen uumuu hin danda'u. Waan kana hundaa'u uumu Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa isa qofa. Duniyaas uume, aakhirallee uume, malaayikaas uume, ilma namaa kanallee uume. Garuu Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ilma namaa kana uumee hin lakkifne. Rabbiin rizqii isaatillee wajjin godhee uumeef. Maaliif? Akka Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa gabbaruu fi rizqii isaatiis waa hunda isaatiiyu raashiina isaa fuul godhee fi Rabbiin jiruu duniyaa tana keessatti keessa uume. Maraataanis, dhukkubsataanis, fayyaa qabuus, humni isaatis irruutiis, lubbuun dachii tanarratti uumamte hundinuu ni razaqamti. Wamaa min daabbatin illaa cala Allaahi rizquhaa. Wannummaan lafarra yaatu hundinuu rizqii Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa isarratti taatu malee waa hin taane jedha. Sinqii ilma namaa kana hundaa'u Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa isaaniif godhe duba. Maaliif? Akkanarraa hin shaakalamneef, ibaadaatiyyaaf akka hin shaakalamneef ija Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa. Kanaaf garaa haadhatee keessatti rizqii sii barreesse Rabbi. Rizqii nam tokkollee biratti hin barbaadina ana malee. Fabtaguu cinda Allaahi rizqa. Rizqii anuma qofa biratti barbaadaa jaa Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa.
لا رازق إلا الله نمت كلين نما رزقه هندنده ربي تكيتش مالي الله أكبر تبا أبلي سخية أبلي تدي إيك ربي نؤومي إيك ربي رزق اللي نفكري نتي إي سجر قري إساني كان ربي تدلاو خاني مو ربي إسا قبر خاني مو نما ذلما ilmi namaa hojiin isaa hundinuu adda adda taate jaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala inna sa'yakum lashattaa mee hojii ilma namaa kana laali gariin isaanii yeroo isaanii Facebook irratti TikTok irratti YouTube irratti waan isa hin fayyanne irratti yeroo isaa balleessa خأدو ربي سبحانه وتعالى هم فارسين هل كان قوتو كيست مع لا يعني وان جتون الراقافتمت وان قرخون الراقافتم هون تأسيتو تكتكت خراقافتم بدي هجتي كجيس قاني مونا مميد آلالي ميدا أهمتو قيابرو ربي سبحانه وتعالى إن كنا مجئيك خانس هجيدان شاخلما نكداد دادات شاخلما أولي كتيمو أن شاخلما خانس أنقو أن شاخلما خان سياسان شاخلما خانمو علمي شاخلما خاني مو قبروت الربي عبادة هل كان لابتي شاخل مسنجرة كرو أبلي سخية أبلي تيتي بدو 60 ما هو بدو دنياتنا خيستي هنكفيتي وجراتي وياتكم موفول ربي خيني كنا متابيخ دوتيتون إكا هنجتو قداس هنجتو ألاس هنجتو ديراس هنجتو بيخاس هنجتو ولالاس هنجتو جباس لافاس قبتاس هنجتو قلاس هنجتو قباتاس هنجتو دباس هنجتو أبا فيتني فوتيتون رفتي دنيا تنرد إيقا رفتي مو دجي تنرد وياتكم مو نقل تابيخ يا أبلي سخي أبلي تيدي ميلالي سيدورا بر قومي هدودات دبري ميك ربي سبحانه وتعالى حلاكي بليس سببا ماليتين سببا ربي تكفروتين سببا ربي تشريك قروتين سببا معصية دلقوتين ميلالي قومي نبي الله نوح عليه السلام أمت إبسا قلي في شنتم قوتو يامي توكي جمع ربي ردي جلا أهوات جوددا هقد إكانا مسديت ميسدي ملي والرئيسة أمني نجيب آسي ربين أمة خان بشان جلا الرؤية قبر جلان ربين دارا إسان قل سبحانه وتعالى لال يو أكليك أباتي والله سيقلتي يو قد للالتي نبي نوح عليه السلام يا رب إني مظلوم فانتصر يا رب أمي دمي نافتم سي جنان ففتحنا أبواب السماء سمرا نتنبني في جا ربي الروب بشان وفجرنا الأرض عيونا دج الراهس لكين أدى إساف باف نجا ربي أكست إسان سنداراقو نجا قومي سيدور دبرتي مالف نرق أرى ربي أكنتي قرفا موفي إيقسي ربي سبحانه وتعالى قومي نبي الله هود أمة ثمود دجي تنرت أرقم سيسي هم نقبا
qabeenya qaban beekumsa qaban ummata san nabiyyi Allah Nuh tawhidatti isaan yaamee jalaa didanii garagalanii rabbiin subhaanahu wa ta'ala iyyansa Jibriiliin hunda isaaniituu fixe warra amaniif nabiyyi Allah Nuh nagee isaan baase. eegasii qawmii nabiyyi Allah Saalih ummata Thamuud fide rabbi ummata Thamuud kanallee dandeetii addaa kanneef hatta cadaabni rabbiin untuqu ja'anii gaara keessatti manneen tolfatan goda tolfatan tawhidatti yaamnaan tawhida san ni inkaaran ni didan mucjizaa rabbiin isaaniif baase tan nabiyyummaa nabii Saalih fuudhanii waraananii ajjeesan. duba rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaanillee ni balleesse. eegasii rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaa fi warratti amane rakkoo sanirraa najaa baase. Ibraahim ergi qawmii ummata nabi Ibraahim alayhi salaam halaakee rabbiin nabi Ibraahim nagee isa baase. qawmii Luut alayhi salaam ummata dhiiraa fi dhiirtii walitti dabalamtu ummata sanillee rabbiin ni halaake. isaa fi warra isaa ilmaan isaa nagee rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaan baase. dachii tana fuudhee gubbat deebisee samirraa rooba agartee cadaaba rabbiin isaanii gallakkise isaan daaraa godhe. fa'asbaxuu fi daarihim jaathimiin dhumoota handuba gandee isaanii keessatti. seenaalee tana hundaa'u karaa hoggaanii fi deemtan ni agartan jaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala wa innahaa labisabiilin muqiim karaa diriirarra jiraa jaaban rabbiin. shaamii fi makka jidduu yoo deemte ni agarta. duba qawmii dila kana hundaa'u rabbiin itti halaake. qawmii nabiyyi Allaahi Muusaa alayhi salaam fircawnaan aalii isaatii wajjin rabbiin bishaan itti nyaachise. fircawn ammoo kophaa baase. kammiin kam rabbiin duniyaa tanarraa gaggeesse ka'ana jabaa jo ka'ana humnaan qaba jo mootummaan qaba jo meeqaan tam halaake meeqa odoo zamana ati keessa jirtu keessatti meeqaan tam rabbiin halaake ni agarta ni dhageessa seenaanillee. duba rabbiin subhaanahu wa ta'ala gabroottan isaa duniyaa tanarratti akka isa gabbaraniif rabbiin duniyaa tanarratti si fide malee waa takkaafillee sin finne. ammoo ilmi namaa hoggaanii fi kararraa maqe rabbiin siif dinniina mee ilaali. addunyuma tanarratti oduu jirtuu dhukkuba warra shingiidhaan rabbiin subhaanahu wa ta'ala ilma namaa kana sodaachisa. beelaan sodaachisa. galaanaan sodaachisa. qilleensaan sodaachisa. bubbeedhaan sodaachisa. roobaan sodaachisa. mootummaa dhaalimaatiin sodaachisa. kana hunda ni agartaa bar. kun hundinuu bilaashiif laa bar dinniina rabbiitii bar qixaaxa rabbiitii bar. سبحان الملك الديان. هقا قري عدو خصوفتوني سيفتني ربي سبحانه وتعالى. بر ربين كراسي خاي بر كرا لما قفسي خاي. كران تكو خرا شيطاناتي كران تكو مو خرا إيماناتي. لمن كان الرأتي ومني تكلم هنجر يا أبلي سخي يا أبليتي دية آخرة. حاجة فيتيو إيتتيس حاجة فيتيو فيديس حاجة فيتيو جيستيس. ربي درا هم بافتو بيخ والله الذي لا إله غيره. وياتك هرك ربي نمسين تبيخ ميجرو دنياتنا خيستي arraan tanaati amata 20 amata 30 amata 25
amata 40 umrii tee tana keessatti mee toltuu ati hojjettee fi mee badii ati hojjette walitti madaalii qabii ilaali. hal dhugatti atiin kun hojiin tee dhugumatti badii tee ni caalti jettee ni yaadda obboleessa kiyya obboleettii. umrii hangasii hafe kana keessatti hoo hangam takkaa ni jiraadhaa ni beeyta. eega jiraatte hoo dalagaa gaariin an hojjedhu taakkamiiti jettee kaayattee ni beeyta. awalam nu'ammirukum sanutun isin jiraachifne amata 30 amata 40 maa yatadhakkaru fiihi man tadhakkar. waan ilmi namaa ittiin gorfamu arrii isaatiin fuulli isaa shubamuudhaan waan ilmi namaa ittiin gorfamu nuti amata hangana sin jiraachifne sin jaa rabbi subhaanahu wa ta'ala. haqiiqatti obboleessa kiyya obboleettii gurranaa kan jiraatti jiruu tana keessatti waa heddullee agarte, mi'aadhaas agarte, hadhallee agarte, gammachullee agarte, gaddallee agarte. uffata bareedaa uffatti, uffata moofaallee uffatti, nyaata bareedallee nyaatti, nyaata agartee bushaawallee nyaatti. mana bareedaa keessaas ciifte agarte, mana agartee gadi galoo gadi aanaa keessatti illee jiraatti. laali dhabdee beeyta, argattee beeyta, dhukkubsattee beeyta, fayyitee beeyta. si jalaa immoo haadha taatu, abbaa taatu, rahima kee taatu rabbiin si jalaa fuudhee beeyta. ni beeyta odoo ijaan agartu. namni rabbiin du'aan faamilii isaa keessaa gartee kan hin mokkorin tokkolleen hin jiru. wallaahi duniyaa tan hoggaanii filatte mashaqaa qabdi, ta'aba qabdi, hiraar qabdi, gammachuullee qabdi. yeroo takkallee rakkoon sirraa hin deemtu. yoo mataan si dhukkube mataan na dhukkubaa na fayyisi jettar rabbiin mataa si fayyisa. mataan sirraa kutee garaa si deebi'a, gararraa miilatti si dhufa, miilarraa gartee duudaa si dhukkuba, cinaacha kee si dhukkuba. dhukkubnummaan keetu yeroo hundaa'u nagahiin arkattu. ilmoodhaan si mokkora, jaarsaan si mokkora, jaartiidhaan si mokkora, bakka dalagaan si mokkora. mokkora hedduudhaan marfamtee jirta. karaa si baasullee ni beeyta obboleessa kee. rabbii subhaanahu wa ta'aalaa gabbartee rabbii waan sii godhellee ni beeyta. rabbiirraa illee fagaattee macasiyaa hojjattee rabbiin hillima addaa keessa si kaayee si mokkoree fatanaa keessaa illee bahuu dadhabdees ni beeyta. rabbii kana subhaanahu wa ta'aalaa ni beeyta. wallaahi rabbi ni beeyta. yeroo ati ilmoodhaan, jaarsaan, horiidhaan, saahibaan hattaa namuma hin taane hundaanuu mokkoramtu sanillee yaadadhu. فقال تعالى ربنا كجو ومن أعرض عن ذكري برنمني عباداتي يرى كرجلي فإن له معيشة ضنكا برجروتنا كيستي اتين حدي ساجا ربي بر ركو جنكي خيسان إسخايا جا ربي هنقفل يوهريك باتيس هذا أبا إساتي وجين ولينقلو أبليين إسا meeqaan tan muree jira, hiriyaa isaa meeqaan tan muree jira. ollaa wajjiin adawwii, geelee isiitii wajjiin adawwii.
rahima isiitii wajjin adawwi. Bakka hojii yoo dheeyxe rakkoo, yoo mana galuuf rakkoo, jaarsaa wajjiinis rakkoo. Bakka hunda keessatti yoo rakkoon si kabbabde ni beeyta yaadadhu. Sababaa ati ibaadaa rabbii lakkisteen, sababaa ati dangaa rabbii fi rasuula tarkaanfatteen, rakkoo adda addaatiin rabbiin si qabee jiraa beeki. Ammoo namni karaa rabbii, karaa fokkotaa sanirraa hin deebi'in, rabbiin meeqa si jalaa fuudheellee galcheetis ni beeytaa beeki. Hafarshoo isaatiif nadhurraa dabachuu dide, isii agartee baalagummarraa dabachuu didde. Guyyaa keessaa Rabbi subhaanahu wa ta'ala si biraa galchee ati immoo duniyaa tanarra si hambise. Akka ati itti gorfamtuuf, akka ati itti qaceeltuuf, akka ati agartee Rabbitti gabbartuuf. Gaafa immoo ati Rabbiif toltee Rabbii kee kana gabbarte, likkitti ibaadaa salaata shaniis salaattee qur'aanaas qaraatee Rabbii kee kadhattee waan khayrii dhaggeeffattee khayrii dubbatte, Rabbi subhaanahu wa ta'ala hayaata kee hayaata gaarii sii godha. Subhaanallah, man camila saalihan min dhakarin aw unthaa, namni dalagaa gaarii hojjate dhiiraa fi dhalarraahis yaa Rabbi, falanuhyiyannahu hayaatan xayyiba, wallahi jiruu gaarii isa jiraachifna yaa Rabbiin duniyaa tana keessatti. Rabbi jiruu duniyaa gaarii nu haa jiraachisu. Idhan ikhwata al-iimaan, mee taa'ii daqiiqaa 15 daqiiqaa 10 hattaa nama baallama qabduuf illee qaadhimaa keetiif takkaa hojii seenuudhaaf waraqaa hoggaanii fi kaayyatti sa'a isaa eeggattee dokumentii tee galfattee rakkoo tee yaada kee everything itti mattaami maanajartichatti mee xiqqoo takka daqiiqaa 15 halkan sa'a isin keessa jirtan kanatti mee taa'iiti badii ati hojjette mee ilaali. Duniyaa tana keessatti gaariin ati hojjettee Rabbi biraa qabdu, gaariin ati Rabbi biraa qabdu hangam? Amata 30, amata 25, amata 40 gaariin ati Rabbi biraa qabdu laata hamtuun ati hojjette sun gartee ni injifatti moo gaarii injifataa? mee yaadi tafakkuri. yoo Rabbi rahmata nuu godhe malee hundi keenya hoo qasaara. dilii ati ijateetiin laalti yaadadhu, araarama Rabbi kadhadhu. ka gurra keetiin dhaggeeffatte araarama Rabbii kadhadhu. badiilee tee takka takkatti yaadadhu, Rabbii kee araarama kadhadhu. Rabbiin siif araarama. namni Rabbii isaa gartee gama Rabbii isaa deebi'ee rahmata Rabbii qajeelee araarama Rabbi irraa barbaade Rabbiin isaaf araarama. tadabartee fi yaaddamiin obboleessa kiyya obboleetiitiyya, tan dabarteen hin dhaadatiin, tan dabartee wanni isiin qabdu sheenaa qofa qabdi, toobaa qabdi. wallaahi dabarte bakka takalee naasayin guyyaan kalee ati dabarsite umurii tee keessatti ati dabarsite hundinu yoo gaarii taate Rabbiin toltuu ilma namaa ta isaaf je'ee hojjate laa yudii'u ajra almuhsiniin, dalagaa warra gaggaarii irraa hin balleessu jee Rabbi. yoo hamtuu taate immoo odoo duuti sitti hin dhufin Rabbii kee araarama kadhadhu. attaa'ibu min addanbi kaman laa damba lahu,
namni gama rabbii deebu dilii isaatirraa kanam tokko agartee akka nama dilii takka illee hin qabnetti jee rasuulli alayhi salaatu wassalaam. yaadadhu obboleessa kee lafa tanarratti badiin ati hojjette laata haqa rabbii gaggeessite haqa ergamaa rabbii gaggeessite si haala kanarra jiru yoo fuula rabbii qunnamte rabbiin siin jedhe ati umaata akkana biraan qabdu deemi yoo siin jedhe akhiratti mee maal jettaan guyyaa sun duniyaa tanarra fayyaasii kannee uumaa bareedduu irratti si uume si jiraachisee si nyaachisee si obaase akka ati feetu hundaa'u si mijjeessee ati immoo na lakkiftee haqa kiyya gartee ibaadaatii lakkiftee kara feete deemtee bashannanta. amma yeroo tana keessatti sa'aa dheeraa kubbarra jirta, sa'aa dheeraa tiktok irra jirta, macsiyarra jirta. arraati humaata kana biraan qabdu deemi yoo siin jee rabbi maal jettaan mee maaluma deebiftaaf obboleessa kiyya guyyaa jabaasan guyyaa cinqiisan mee maaluma deebiftaaf rabbii kee kanaaf guyyaan sun bar guyyaa ilmi namaa galatatti galfamuu bar haytaa ijanamaa nuuf hin mul'atu garuu guyyaa tokko guyyaa duune nuuf mul'ata. duba guyyaa qiyaama rabbiin subhaanahu wa ta'ala kaafira kana akka isaan godhu rabbiin subhaanahu wa ta'ala yawma tubaddalu al-ardu guyyaa dachiin tun jijjiiramtu dachii biraatiin غير الأرض دچي بروتي والسماوات قيا سمين اللين حركمر كربيتي مرمت يانسون قيا جبار وبرضوا لله قيا ربي فتريبهن المين ما أخن هندين الواحد القهار ربي تكيش انجفتا خنتي قيا تريتك خيستي ولدتك أبمان وترى المجرمين متى كافرا خنني أكرت يومئذ وياك يا ماسا مقرنين في الأسفاد إسان ولدت شخال مني ولدتك انديف مني حسبي خيستي جا ربي سبحانه وتعالى شكال أدى حسبي تنفو إيتي ربي نسان ولدته سرابيلهم بر أفني إساني أفني كافرة من قطران كتران خن مقبسن الراهي جاب الرب وتخشى وجوههم النار فول إساني إبداتها قوقا ويانسون قيا جبال ويا ربي سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انهرقين يا ارقماقية صلى الله عليه وسلم يا المنما انهرقين ربين وان كافر دلقوا دكتا جته يادين إنما يؤخرهم بر ربين كنبود أنصوف عمري إسان إيريسوف دنيا تنخيستي خيسان كانني سوف منين ببريدا في جارتي في إلمان غغاري في بشنن عداداتين ربي نسان كانني سي ونبود إسان آنسوف كافر خنا ليوم قيا تشخص فيه الأبصار قيا إجي إساني كيستي تقاتو
guyyaa agartee ijji isaanii keessatti ol fuudhamtu gaafa saniif rabbiin isaan booda aansee bara muhطiciina muqnicii ru'uusihim qorihoo haala tahanii mataa isaanii ol qaboo haala tahanii laa yartaddu ilayhim xarfuhum wa afidatuhum hawa guyyaa sanii nu eeggata duba nuti akka kaafiraa taanaa obboleessa kiyya obboleettii guyyaa san wanni nuti kajeellu maali jannata rabbii kajeellaami jannanni rabbii bar hawwiin tahuu bar kijibaan jannata rabbiin kajeelanii bar hojiidhaanii bar mee hagam takka laffaate rabbiidhaaf jannata bareedaa lafti isiidhaa akkaan gabbattuu tan taate urgaa tan taate fooleen isiidhaa urgaa bishaan isiidhaa mi'a deemi isiidhaa gartee waa hundarra caalaa kan akkaan mi'aawu mee obboleeyyan kiyya jannata saniif maal qopheessinee bar jannanni rabbii qaaliidhaa bar idan obboleessa kiyya obboleettii haqiiqatti rabbi subhaanahu wa ta'aalaa si jaalata wallaahi si jaalata mana kana keessatti ka waliin nu qabe kan kalaama rabbii fi rasuulaa mana kana keessatti ka waliin si qabe wallaahi rabbiif galchi galata galchi in أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها يو غاري حجتنيس متو مخيسني في يو همتو حجتني لي إفو ما في ملي نمواتك كلهم قوتني جا ربي سبحانه وتعالى منا خنا خيستي بك بريدو تنا خيستي خربي ولنقبي الحمد لله أما التكدرة eessa turre nuti haala kam keessa turre masginni nurraa fagoodha obboleeyyan kiyya miidiyaan adda addaa nuuf hin jiru arra alhamdulillah amma nuusa seenu jira ijji teenya maal laalti gurri keenya maal dhaggeeffata afaan keenya maal haasu eessa olla yaada dhugaa arra rabbiin qaala allahu ta'ala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam jechuun harfii tokko tokko bar rabbi subhaanahu wa ta'ala galata sii barreessu jira galati kee kana rabbiin hin balleessu guyyaa qiyaamaa ijaan arkuudhaaf teessa takka takkatti alhamdulillahi rabbil aalamiin ni'maa bareedduudha obboleessa kiyya ni'maa tana rabbiin yoo ati ittiin fayyadamiin ربين سرا فدتا كجي ربي إن الله لا يغير ما بقوم أمة تكرى عن إسان الرهن ججيرو جا ربي كأنانيتية تنين إسان كأنانيسي عن إسان الرهن ججيرو حتى يغيروا ما بأنفسهم هنقلبوا إساني برا ججيرانيتي waan rabbiin sii hanne kana hanga ati jijjiirtutti irraa garagaltutti rabbiin sirraan fudhatu beeku ni'maa gaarii bareedduu keessa jirta haala bareedaa keessa jirta siif hin dhaamu obboleessa kiyya obboleetiiti hanga jiruu sii hafi kana keessatti rabbii kee qabadhu karaa hunda ni beeyta karaan si baasu tokkolleen hin jiru wallaahi karaa rabbii bane yoo dhabde haaliqa gaafadhu yoo rakkatte allaha gaafadhu yoo gargaarsifachuu feete rabbuma gargaarsifadhu yoo dhukkubsatte allaha gaafadhu yoo dalagaa dhabde allaha gaafadhu yoo beeloyte allaha gaafadhu yoo agartee
dheebatte Allah gaaf jireenya kee guututti Rabbiif subhaanahu wa ta'aalaa kan duniyaa tana keessatti waan Rabbiin fedhu malee wanni takkalleen hin taatu beeki hanga feete yoonii fi feetillee wamaa tashaa'uuna illaa an yashaa Allahu yoo Rabbiin siin fedhe malee jaarsa barbaaddu san abadan hin argattu ilmoo ati barbaaddu san yoo Rabbiin siin fedhe malee rizqii ati barbaaddu san yoo Rabbiin siin fedhe malee gartee jireenya gaarii jiraachuu kan feetu san yoo Rabbiin siin fedhe malee abadan wanni Rabbiin jedhe hundinuu ni taati wanni Rabbiin hin jenne hundinuu hin taatu waan Rabbiin ni ta'a jee duniyaa tana keessatti ni ta'a waan Rabbiin hin ta'u jee immoo Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hin taatu hanga fedhe ilmi namaa kun yoo walitti qabames khalaas ilmi namaa kun si dararraa yoo je'ees si dararuu hin danda'u jaarsa kee jaartii tee sirraa jallisuu hin danda'u yoo Rabbiin sitti fedhe malee beeki kan yaa ilma namaa siin jaa Rabbi law ijtama'at jinnii fi insiin ilmi namaa kun hundinuu yoo walitti qabame alaa yanfa'uuka bishay'in waa si fayyanna je'ee yoo dachii tanarra walitti qabaman ilmi namaa kun hundinuu laa yanfa'uuka bishay'in waa takkallee si fayyaduu hin danda'anii jaa Rabbi ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam إلا قد كتب الله لك يو ربين أزلت سيبر ريسي مالي فيا استادو رزق استادو علم استادو جارس صالحة تادو دين تادو وهنقاري هند ربي تقب وهند ربي تقب والله يو ولك أبا من سدررو ودي والله سدررو هندن دهني يو ربين أزلت سرت بريسي مالي إساني ونمان هندين دچي تنرتي مشيئة ربي فدي ربي قفاتتا ما بك براتي منو بلي سخي بليتي دي ما ديف من هلا هندردوني زورو مقبيا وجرارو جدي أماري ديمتي فول ربي خيتي تديب ممكن أولو تكا آخرتي تكا مو دنيا تنقيستي شيطانا دقمتي نفسياتي دقمتي كزيس هم مني دفمو ربي خيتي ويوات ثم الفائدة قبا سنين درتي مو يا ربي سفلتي وماري بيت حالا خميرتي أكدوتني بيتا حالا خميرتي حالا أتي الرجرتو خميرتي عبادة الرتمو علم الرتمو معصية الرتمو مال الرتي دنيا تنرى تاني بيت أمو المينا ما وان الرجل سن الرتي دعا جان وانما الرجل سن الرتي دعا خم فرشو الرجل فرشو ما سن الرتي دعا خزينا دلقو زينو مرتي دعا خعلمي برسيس علم مرت كعبادة قلوس عبادة كناف حياة خيف درون بليش مرد يوم مرد ملي رب الرنركت تخليتي في ياد دميني سينجي توبا قل تبرو مو مالتو سينجي ربيتو هركا قبا خيتي مي بر قيام برو قياناتي قبدو قياتك قفا والله قياتك قفا قيا أراتي خلاص خيسة جرتو خانا خيسة تيمو سينكي خايدو قيان كون سين دبرين ستي للبا غنما هنتو يا المنما هركنا خيسة خايدو سينجا قيان كون guyyaan kun karraa maayii kee ta'uu mala kadhumaa ta'uu mala harkana keessa kaayadhu sinja halkan kunillee
xiqqona keessatti carraaqisiin jira siif hin deebi'u guyyaan kun ka'ee karraa boodaa ta'uu mala khayrii xiqqoo takka illee na keessa kaayadhu siin jaa guyyaan kun kanaaf jiruu tee tana keessatti kayyoo kaayyadhuun siin jaa sitti dheeressuus arran irraa fudhadhu jiruu tee tana keessatti kaayyoo kaayadhu kaayyoon tee ani guyyaa boru fuula rabbii hoggaaniif hin qunnamu nin qunnamaa jee bakka ani mootaallau nin du'aa hoggaan du'ee fuula rabbii dura dhaabbadhe rabbiin kiyya waan irraa jaalatu hojjechuun qaba kalaas wanni hundinuu rabbii booda ta rabbii booda jaarsi keetillee rabbii gadi haadha abbaan keetillee rabbii gadi jaartiin keetiis ilmaan keetiis duniyaan tun hundinuu rabbii gadi kalaas filachuu qabda rabbii kee onnee tee tana keessa kaayachuu qabda والذين آمنوا أشد حبا لله ورنت أمنيت أكان قلت ربي ساني جالتني يا ربي والربي فدو مالي والربي فيني مالي الدباسي الموتيتوني بيتا هذا باقيتي سني بيتا جار سخي جارتيتي وانسان فدن وانسان فيني نبيتا kanaaf waan rabbiin kee fadhu adda baasi waan rabbiin hin feene immoo ni beekta waan rabbiin fadhu immoo hojjedhu waan rabbiin hin feene hin hojjetin wallaahi rabbiin si arka beekaa si dhiisa wallaahi rabbiin si beekaa yoo ati yaaddellee hamtuu ati yoo yaaddellee rabbiin ni beeka تأخذتلي تأجتي قد اللي ربي سبحانه وتعالى نبيغ همتو هيادين همتو هندلقين هنقفيتي وشيطان اللي سي حساس ربي سيكبا جرالا يهدر ربي غي اندقو كورين كيسافو يودقو قرتلي odoohin tawbatin halkan kana guutuu macasiyaa laalaa bultee nama hamachaa bultee kijibaa bultee haasawu macalayaanii haasawa bultee odoohin tawbatin hirrafin takkittii tana na yaadadhu halkan kana keessatti badii hojjattee odoohin tawbatin odoo istighfaaran godhin odoo uduwattee rak'aa lama salaattee yaa rabbinaaf araarami odoo hin jehin hirrafi maaliif lubbuun ilma namaa hundinuu halkan kana keessa duuti irra guddaan isiidha allahu yatawaffa al-anfusa hiina mawtihaa wallatii lam tamut fi manaamihaa فيمسك التي قضى عليها الموت تدوتي الرتي بالريفمت أجمتين هم بساجي لبو حلكر ترفتو في تكات أرو إسيت الليلة تشوتونين فول أجي ربي تن ويان إسين الرتي بالريفمت إبرتين كواجي ربي المنا ما هدون كان دو هالكن كيس بكما هالريبة خيستي ربي روحي تنجم السراهم بس تكات روني سيهن جيني فيرسل التي قضى عليها الموت ني أرقمتي فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى تاني اللي ربي فوقيتي قال لك ساجي روحي هندقو قرين يودقو قرتي اللي توبت بوتي الرادي بي أدوم توبتو أدوم الرادي بيتو قياك ربين هدايا سيخنا يروهم دا أتي في توبان أدانهم بهين كايوك أباد كايونكي وهم الرجالة
rabbii kee filadhu, ergamaa kee sallallahu alaihi wasallam, ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam filadhu, karaa isaanii kana qabadhu. jiruu duniyaa tana keessatti bakka dhiira taatu dhalaa taatu waan rabbiin sirraa fedhu hojjedhu. wallaahi rabbiin si jaalata. waan addaa takkasii kana rabbi subhaanahu wa ta'ala addunyaa irratti illee si gammachiise, aakhiratti illee si gammachiisa rabbi. kanaaf yoonii fi ati wallaala taates wallaalummaa kee hin tuffatin, baradheetiin rabbii kiyya gabbaraa jedhe. salaata shanan hin dhiisin. salaata shanan waqtiidhaan salaati. gonkumaa tasa jam'iin godhin magaalaan deema jettee salaata keetiif qadmiyaa kanni. awwalan eega rabbiin tawxiida sii kanni salaata keetiif qadmiyaa kanni. inuma booda aansiteen salaatiin waylulli musalliin san yaadadhu alladhiina hum an salaatihim saahuun. laga jahannamiitu isaaniif jiraasan yaadadhu. salaata rabbii akka feetin godhin, diin rabbii kana akka feetin godhin. ifitti taphadhu yoo feeti if halaaki. kanaaf salaata shanan rabbii adara amaanaa rasuulli hoggaanii fi duniyaa tanarraa deemu. as-salaat salaata jabeeffadha, waqtii isiitiin jabeeffadha, tiiffadhaa jee rasuulli nu dhaame. obboleessa kiyya obboleetiiti guyyaa qiyaamaa fuula rabbii hoggaanii fi dura dhaabbattu gaaffiin rabbiin dura si gaafatu salaata kajee rasuulli alayhi salaatu wassalaam. irra dalagaan inna awwala maa yuhaasabu bihi al-abdu yawma al-qiyaama as-salaat. durri waan ilmi namaa herregamu salaata isaati. salaanni isaa yoonii fi tolte jee rasuulli. waajibni isaa yoonii fi tolte faqad aflaha wa anjaha je dhugatti milkaa'ina gaha bahee je. allahu akbar. warra sanirraa rabbiin haa godhu. yoo san fatanaa dabre badiilee salaata keessatti agartee khushuu'a dhabuu fi teenshina adda addaa bakka adda addaa jirtu salaata irraa irrate kana sunnaa inni salaatee rabbiin isaaf qophaa'a jedhe. eegas immoo hojiileen tabiraa soommanaa, zakaadhaa, sadaqaadhaa, khayriin biraa salaata boodaa jedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam. salaata ittiin taphatiin. salaata wanni feetee sin shaakaliin obboleessa kiyya obboleetiiti. adaraan siin jedha. salaata shanan waqtiidhaan salaatuudhaan malitti rabbittiin dhihaattu. wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru. subiimee dabarsii, beekaa dabarsii, si qunxuuxaa guyyaa kana keessatti fatanaa hedduu si qunnama ni beeytaatu siif hin himu. salaata jam'ii godhime dhukkee sirraa kaasa rabbii si qixaaxaa barsi lakkisuu bar. rakkoo tana hundarraa hunagee ta'uudhaaf salaata shanan waqtiidhaan yoo masgiidni jiraate obboleessa kiyya masgiida dhaabe, obboleetii tiyya waqtiidhaan mana keessatti salaata kee dhaabe. salaata shan hariiroo teetii fi tarabbiiti. eegasii yoo dandeeyse haadha abbaa kee dirqama rabbiin sirratti godhee jira yoo jiraatan lubbuudhaan humna teetiin kaddami yoo bira jiraatte
yoo dandeessi qabeenya keetiin qaddami, yoo dandeesse haadha abbaa kee maxxanfadhu, haadha abbaa keetiif toli. Dirqama Rabbiin sirratti godhee jira. Haadha abbaa kee irraa dhiqii, haadha abbaa kee uffisii, haadha abbaa kee nyaata bareedaa nyaachisii, dhugaatii bareedduu obaasii, bootaa gaarii haadha abbaa kee teessisii. Ati mana goojjoo keessa taa'ii haadha abbaa kee kana mana bareedaa keessa kaa'i. Arraati qabannaan ittiin booniin isiin osoo hin uffatin si uffistee yaadadhu. Odoo hin nyaatin si nyaachifte, odoo hin dhugin si obaafte. Harma isii wiilkaa ati irraa dhuydu sii goote, duyda kee kan, duyda isii kan, firaasha sii goote. Ibidda keessatti fuulli isii kun hundinuu maadaatiin itti baate. Abbaan kee bareedaan sun aduu keessa odoo sii carraaqu fuulli isaa kun garagale. Si kana bakkaan gahuudhaaf nama jabaa si taasisuudhaan hedduu sirra laffa'an takkaa dadhabne hin jenne hanga ati guddattee heerumtee fuutee dhaldhaltutti takkaa si jalaa hafne haadha abbaan kee. Wallaahi takkaa si jalaa hafne. Kanaaf Rabbiin haqa isaanii guddaa sirra kaayee jira. Isaan maxxanfadhu, isaan maxxanfadhu. Waan qabdurraa kanneen to'adhu isaan. Eegasii obboleessa kiyya, obboleetiitii hadafa qabaadhu. Hadafni kee maali? Hadafa kiyya taa'eetiin hayaata kana keessatti ammaali eega haqa Rabbii fi haqa ergamaa Rabbii godhe booda ajaja Rabbii Rasuulaa maaliin ta'uu qaba duniyaa tana keessatti jeeqaa hayaata kiyya kana keessatti aalima gabricha kiyya tokko kadachii tanarratti gabrootan kiyya haqa kiyya gartee haqa ergamaa kiyya kan dubbatu gabricha kiyya kan dhugaa akkanaan jedhu Rabbii kiyyarraa qajeela. Aalima ta'ee diin Rabbii kan hin facaasu ganamaa fi galgala fuula isaa barbaaduudhaaf kan hin mindaa nam tokkorraa illee hin barbaadu illaa fuula Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa kan isaa yooni fitaate malee. Hayaanni kiyya kana tokkoffaa jiruu tiyya tana keessatti ibaadaa adda addaatiin Rabbii kiyyaa wajjin wal qunnamuudha. Salaata halkaniitiin isaa taatu, sommana isiniinaa khamisaatiin haa taatu, sadaqaan isaa taatu, waan dawwamaa tokko jechuudha. Waan ati gizee hunda gootu kaayyoo kaayadhu. Dalagadhee karaa Rabbii keessatti sadaqachuu kana hayaanni kiyya. This is our goal. Hayaata kee kana keessatti Rabbii si gargaara. Hayaata kee kana keessatti kaayyoo hadafa kee kaayadhu. Itti geessa. Waan dalaydu hunda keessatti fuula Rabbiitiif godhi. Gurra barbaadu itti dhiisi. Ilmi namaa siisin fayyadu silleen dararu. Jecha kiyya kana narraa gammattanii mooraalii naa kennitan isinirraa hin barbaadu. Isin na arrabsitanii jecha kiyya kana keessattis qalbii tana keessa waan biraa fiddanis isinii fi Rabbii keessan waan hin dubbadhu keessa Rabbii jaalachiisuudhaaf waan hin dalagu keessatti Rabbi jaalachiisuudhaaf ati waa hunda keessa Rabbi jaalachiisuudhaaf waa yoo dalaydi Rabbiin gabrootan isaa hundaa'u si jaalachiisa. Yommuu ati namaaf jettee nama jaalachiisuudhaaf dubbattee
وانو من امني فديو خندبتو تاتي ربي سبحانه وتعالى سرتي دلنا خناف كايوك أبدا هدف خايبنا. وأخيرا إن شاء الله تعالى كرماي أنني إسن كيسا جرتن كان اندكتنا ربي نسن جالتي ربي نسن فلتي من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين نمني ربين خيريتك وانقاريتك إسان فدي دين إسا برسيسا هجي رسول الله عليه الصلاة والسلام خلاص. الله أكبر يا أبلي سخية قرسي خنا أتشي نفني أبليين هدوك أبدا بك خيس جرتو خنا الراهن لنقلاين دنيان سي شاغلين تائمو أنني تنغيس ربين سباسي مع سياقي سيقايا كافسا أستيبو هندن دي سبيخي قرار ربي خيستي دعوا قولي أبليتي تيامي هل بي كيسانيكم فان هدونا ما يجيسا يا أبليتي تي يا أبليتي تيامي قرص بريدة الأيامي حكمة الأيامي يا أبلي سقية أبلي ساكغيتي يامي بوتا خيري تنتي إفن تفتين حال بريد الرجرتا قرار ربي خيس جرتا إفن تفتين يامي قسر شيخات اللي يوتات يامي سببا خيتين هداية أركتشو ملا سببا خيتين تلو ملا إن شاء الله تعالى سببا خيسني قبل الربي هدون أكك أجيل ربي سبحانه وتعالى ربي خيرا خجيلا محاضراني سين إن قد قوتني هدو تاثيرنا مرة قوتي والله نسنين جا ربي سنها بركيسو ربين أنني دنياتي ربي سنها أننيسو مكر دنياتي في خاخرة جلا ربي سنها باسو وان قرآن الرا علم الرا دين الرا اسن شاخل ربي سن الرها قبل إجتيسا حرام لالو الرا ربي سنهاتيسو ورخيسا حرام دقي فتشو الرا ربي سنهاتيسو أفان كيسنين حرام دبتشو الرا ربي سنهاتيسو ربين همتو هندراه ربي سنهاتيسو مكورة أدى خدنياتنا خيس جرّا ربي سبحانه وتعالى ربي نجيس نهابو ilmoo dhaan mokkoramuu jaarsaan mokkoramuu jaartiin mokkoramuu gartee bakka dalagaatitti mokkoramuu haadha abbaan rahimaan diin keetiin mokkoramuu rabbi sirraa haa qabu rabbi sirraa haa qabu ilmii barattu jirtu kana ilmii khayrii rabbi siif haa godhu علمي ربين درجاتي تي أرسيفود ربي سيهاغو تا إلمان كي برسيفتو تماتي كي برسيفتو تجنة التدالت ربي سيهاغو خيري هند ربي ولتي سنيهاغو حمتو هندره ربي نجاي سنهاغو ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولجميع المسلمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واختم لنا بالحسنى وعن تراض عنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله.